Quand même hande ngunda na no satti tijiri no satti menas jidi no wodi bimbe kikide mais ngurna ngongore da no metti wurde en vrai dit gol ngurna ngongore da c'est très bon mais en vrai dit le président de la République général Mamadi Doumbouya ara menen communiquant be menas no bawa me moja me bawma me de yiduma parce que sida yidi hunde a sacrifice to fi mayre ko hebuda e mayre o ara alhamdulillah rabbil alamin min ko mi communique njoma yu nyande mi inni 2021 ko ene dido mi rekilata inshallah dum non ko Allah mi wodani parce que min a jonni lan ko nete uttu berde ko laami da ko gadi holli lan himbe wonno be lan kellande be honno be wani lan holli lan si mi luttune mu wonno be ngure ande jogorteno parce que mi no be ngure heddi be jogiran mi yebe me woni yanganade ben hande jamais be wada ay photo may be profil ko photo phonique mangi e billo be wadi tawata ya combien de jeunes may be ko at fi mabbe est-ce que don famude aray quand même mais den fala tawata si men wullitike fi menace didin haraka di disposition non dette henya surtout ni men communiquer men ko men menace te kon tasi men wullitike parce que namo kala souci redu no gongore souci rino mais aya no teligo me yame wullito arabe nebinde kame wulliti ko tawata le kala ko ni menace kader quartier ou bien ka liége parce que menace en fode andi hande mo menace masabuda yidi lando sa wullitike surtout ni yenno be maka commentaire ki menace be ala dandi on to ben sa wullitike yo police on dettu responsabilité mungo yo justice on dettu responsabilité mungo yo gendarmerie on dettu responsabilité mungo aray vive notre président notre qui était général Mamadi Doumbouya ko gonga hande mene be besoin ni e sécurité moja ko gonga mene besoin ni soutien moja mais ko na be wadande ko kadi fandae fanda aray mene bawma yeru kala ko tawda da way wallitade men aray mene welturi yeru kala kadi ko tayawa wal men andi asika men arale juude ma nyande asika men are juude ma o men hendoto aray mene weltor ma welturi colonel Kilo aray to yeggito no livre colonel Kilo mo windi o mo yalta woni aray ko gongore les jeunes révolutionnaires aray no weltani CNRD fo no weltani GMD aray min ha joni komi communicanjo GMD kila nyande me fuddi komi communicanjo Mamadi Doumbouya komi communicanjo ministre be makobe komi communicanjo gouvernement on kala wondo wadde ko moddi fi ko nafata leydi ni e fi ko wallata leydi ni walla président de la république on no mi communique fi makko si ministre jo wadi do mi taydum do no nafa e leydi ni no nafi gouvernement no yaadi e idée du président de la république on haray komi communicanjo ma mais kala ko tay jamfa no tawayo ba président ara ya ando ankade en gayni parce que min ko Mamadi Doumbouya mi hidi ko Mamadi Doumbouya mi hidi si tay no ngayidamo ko weltude wo ya ando en seeday ara yo Allah protège ministre be maben yo Allah hiwe de gouvernement mao yo Allah hiwe en fo yo Allah utti leydi ni beyda kadi uttingol di baydi butti beydon kadi jonnugol police on dole baydon jonni be dole e police on no way piji buy mais menace kidi no dudi bawo communiquer be mabe wonde kadi ko menace e wonde na ay hundu ko e ko juude wonde ko menace verbal ara dum non kan no duwa dartede tawata wawete wolane d'autorité jini si communicanjo wadi do plainte mum fi menace tawa ko yo hittine kundine hande lawoto ara vive notre président de la république général Mamadi Doumbouya iwti ko awdi yo Allah wadu barki bibbe Guinée be wada barki bibbe Fouta be wada barki Allah tunnu balde Elas Alsen Elas Badru tunna balde gouvernement on tunna balde président de la république ara ko gongore les jeunes révolutionnaires ministre de défense et Mamadi Doumbouya sur Facebook ara merci sur TikTok sur YouTube partout ko tay kon no intéressé Mamadi Doumbouya ara tawaka un jour ni menace ara la bawo mum mi defanday mi yennata mi menace ata go inshallah mi wada ko sariya leydi ne ngindi ko mi bonnata kala ko tay justice on no togi